Hello, welcome back to Dongel Bon. Dunia hi lahin sa du hi le lap song timong hi di tapon chi tuni la sa du chung chang hen chi guitarist bu akonin hil chit na chunia chaga ni masaute Pamin tuni kimutu thea imkit jevin bon chavin kazana salam kan piun he ban kina hiat bang wachu achi sa mande ni a haptakhat tuni haptakhat thin ni hin sar david yengutin khodinga chu kon khadinga chu u hin kon khadinga chu pun hi wanga thlang pia chu kagulu a hi jengin hiat bang wachu koi zo sin ong ki che hin tinga le chlai kho youtube channel la yong ma hi mang pat khat na hi in hi wang chun ma yong school langa chilang khalanga aboi jinga hele ma yong chu ti dam ading bang chun pan hung la thei in tinga la me long chu kyo youtube channel chun hong kila aman pun na jong le tinga le plan nong chu thil dang dang planning nong chun na ki go ngain adi in tu thla le lama he rock night man dinga yong na ki go hin ting lama nong la ana sim hin chidung zu ya chu ki honong la ka sim wa chu ma dedication ti yengutin ama dinga chu kahin sauhin ki hola akuna khla na diu wa ti a chu kahin sauhin enga tu niang chun mamni hi to ki thonin jong en ko te yong chu hungwin yong le mo lom chu apan sa ding jong chu ki hoding jong anum pun mo dinga chu le hlasit na yo yong chung hi mai the hi ji a chu ka apan sa lo hin ting le kala sim do lo chu ka sei pi na mi bangal la sim mi lo le la bol the mi ki lo wanga chu ting le chila hi itilam do la hin ki sim do ham tinga le ti banga chu explanation chu luluna konin ngai 11 phanti ti bangin la ti tenga le la pau ti ten na la pau lang sang hi tua hangtha nyau cha cha hangtha mi tampi hen la pau lang sang hi akibol thei ta pun an la ti banga chu ki ho hin kaniki go na wa sar david pu mi pu te ti ten na pu jangkai hen ama dongel hen ama hen thil hi project khat eina nei pi hen chi project dungzuya chu kaneki go jingo hen chi ama hi gyal phalo langben eina mulim santa na ji chu ki ho hen atlang pia ti ding khana chu henge lai ka hin la choina tiuten la choina chu ka hin bol hen chi cheng ho he a cheng ho a thu ho he gilten ka sim do zo povin aji chu ki ho han paule ham hi aki he chin mang pon jong le thi to ma chu ki ho hi chi dongel timin na e jing na dinga dongel tim hin dongel tim hon la kan compose ven hi chi ma kala choi naw yan lang aban ki jong le chi vivar so akona jong chi he thiem lo mi tam pi chen la na sim kala sim hi mi dinga jong chu ni jat nong hi mai the hin ki hon ngai na nei ten sim nong le bang na e chi mi tam ta chun iti ti ding ham la na sim thelo le chu ti khati jong hung mai the comment in jong hi di pui chi na e chi ka hin sim ke ho hi che adi sena dongel bon timin ki hon ka hla naw ai chu ka kimu to pi man lo wa hin thil gon kan ane yo na plan khat kana go nu chi success lo ji a chu ki hon ka i naw chu shading ti le han holim na chun thu tam pi sen lang le ki sei zo lo ding hen ama chung chang hi a chu shortcut thena chu hi chi la khat kan compose hen en sungmi ten ang la in choi nom wa jong le ma chun choi ta vin tin na e chi ki ho abi tuma ki ho dongel team in chi kan thla naw la hen a chu ten la mi kong khat chu video hi chi ka video o ana ve ji ho chun la sa ding na chu holim na short ji wala ti jong hi thu comment hin bolovin a hi chi holim na hi ki hon ti ji bang la sa hi mi la sa cover ki bol mong ki bol lele ta bang bo hin nui na ding to na ding to kop ko mana e che lim theina dinga dialogue ong ne cha nui pi thei be ham ti a chu dialogue hin bol je ni the a hele ananga lel ji po tin holim no hong nui pi theina khen sei do jinga wa hong le inalim pi be che di wa chu inangai zo ji deu holim na lang pa chu na chim ji po tin la sa ma sanga chom cha jong le na holim na chu hong ji ding kinai ji ding hi ti chu iga sei do han lang ti bangen tuni kala choi du chi ale mi zo sen it pajang kai ama adinga hi dongel bon team ni che la choi na kahin nei du hi ti chu ina het chi diwa chu hil che na chu kahin nei he na ba jatawin tu chun layong chu ga za bangwa chu ti dam athu cheng ho yong chu igelu to yong banglo mai the hin hi jong le kyon ka thei khopwa ti ding in kyo adin kyo dongel bon group min na ka hla naw la ting le
ai ti ayong hi ma he akingai na hi chim lo ding hin na koi ro sinong ji chu ma hi het bang wa chu multi talented ball theina how mitta hin achina chung chu na chum adi in music lang ting la sa lang ti yong he ma hin adat thei yong adat thein music lang yong ball thei hla eng in ti bang wa chu planning na ki gong ho chu ki success zo lo ding a hitan jong ki hoding a yong line up ta hin ting le pam yong pa mai nge ying in hi jong le ti bang wa chu la khin sim hi a thu le la ding hen lang hele la the yong hi lo mai the hin hi jong le khon ka ngai lut naw le ka ngai jingu ve ti vet sa na chila hi ma dinga ma hla na dinga khan bol he ngai na nei ta in ngai na nei ta in le lungsit na nei ta in ni ngai pe divin kan tim chi we ka hen la sa du hi a hele tuin hi aman anasim lawang chu ka sime ka hung kimu to kit ngai la chu ka hen composin isa khom du atin hi wang ni chi aman tuin akai ding dan hona asimin at ida la piu hen alawang chu a chengwang chi pi su di ka hepo hen la kimu to ta lo ji wa ji ke hon chi tuin dung ju ya hena a music ka hen lawa ama music koi pa tiu ten ida la pi pa wa chu ama la choina chu khen sim pai pai he ni da la nau thu ka zau chu ta ham tin ka na gelu in la ka thu zau chu san mang lovin ul sin zo na chang tai kang ai zu ve ul sin chang din na melom poi kang ai zu ve nao lang ang ngui dấu tay con ai giúp về bil ni lâu lên lại ni cô kịp thế hi lệ căn nô mu về ding ka nga zing ui ki mu to ari khom ding i rop nai ting a i thil ko nu nang zau lo vin su mai a kim thei mu kang ai zu ve khul sin chang din na melom poi kang ai zu ve ile nau lang ang ngui dấu tai kang ai zu ve lại ni cô kịp thấy lệ căn nô mu về cả hình la về nó lối tranh nhỉ ai lâu bangin ka hin la ve no min chol do tan pa henga chung van ka ma ki mu tu ta te kang ai zu ve chang
hi le kanu mu ve Te ki pa thani